Kuble phi baro saisin sia kani ka channel menhanin kasi ka artotrik jong upnai September ka chinglakai football under 14 bala penyaja ka mojai ha ka por prize teng ka no umer kala yakni panyorung sia ka semifinal persya ya ka mojai ka no umer kala penlim ya ka mojai daar lanot gol padha ka por kandai teng ka nornyang kala kun ya ka semifinal persya ya ka umjaran ka pendeng umjaran kala penlim ya ka nornyang tang da iwe lanot gol lengba kani ki cingcop ka pendeng umjaran kala yorung sia ka final padha ka por Kadvesteng ke Umer kali kun biang ya ke semifinal persya ya ke tenyau ke Umer ke penlim biang ya ke tenyau daar lanot gol lengba kani ke cingcop ke Umer ke hapan ya kun ha ke final persya ya ke pendeng umjaran pada bapai persya ke wepat ke cingi lekai under 18 ke nornyang kala ya kun persya ya ke pendeng umjaran ke nornyang ke penlim ya ke pendeng umjaran lengba ke tai prikar lengba kani kecingcop ke nornyang kalau orang sia ke final kan yakun persya ya ke maujai pada bapai persya ke wepat ke cing lekai bala penjata ke nong tenyau ke nong umer under 14 kalau penlim biang ya ke nong tenyau da iwe lanot gol lengba kani kecingcop ke nong umer kalau orang sia ke semifinal te tangkat ni ngakar pada pis ngopa ai kecing kersan kejong pi da ka pi like share but subscribe lada don nap teng yo pi kip dang thumai na kane ka channel Kuble Sibun.